Каталог ворожих БПЛА, які взагалі існують. لأنين بيشن شر لشكرن أوكرايناية چافديريا جورن جداين درونن روسيا دكن جي درونن چافديرية بقرا حتاين بومبريش كري Він її لشونا كوتن بشتاخوا بسيستمن بهاين وكا موشكن باتريوتي قريبدن هزن أوكرايناية بهتر درونن برسفدار بكارتينن اف درون ارزانو بلزن وبتايبتي جبو تكبرنا درونن دن ان لأسمان هاتنا تشيكرن بکارهێنەرن بان درۆنان ژناوە خەندەقان بریا ڤیدیۆیا زیندی درۆنان برێڤە دەبن دا کۆ درۆنên رووسیایê تێک ببن بەریا کۆخۆل لە باژاران بتەقینن. такий різновид ми використовуємо для ام وان درونان جبو خستنا درونên مولونیا و لانسێت بکارتێنن ji bo van armancan rêjeya serkeftina wan ji sadî sad e. техніки, яка вражає. Tenê di meha Adarê de dronên bersivdarên Okraynayê zêdeyî 3000 dronên Rûsyayê têk birine. Ev yek nîşan dide ku ji bo parastina asman çi qasî giring in. Ev guhertin di demekî de ye ku Rûsyayê şerê dronan girantir kiriye û bi sedan dronan bi hev re dişîne da ku sîstema parastinê ya Okraynayê derbas bikin. Di êrişeke dawî de tenê di şevekê de zêdeyî 200 dron hatin xistin. Не думав, що сталося таке. Не думав, що Beriya du salan tu kesî texmîn nedikir ku dron bibin sedema xistina dronên din. بەرگری لە خۆکردن. وەکی کۆ di bernameya dawiya li gel renj de hate şirovekirin, ew ezmûna ku Okraynayê bi dest xistiye niha hinardeyî derve dike. زۆر بە ئاسانی ئێستا ئۆکراینیەکانی فرۆشن بە Okraynayê li gel Erebistana Siûdî, Îmarat û Qeterê peymaneke 10 salî îmze kiriye ji bo şandina sîstemên dij dron, amedekirina pisporan, her wiha ji bo berhemanîna hevbeşa dronan. وڵاتانی کەندا و پارەکی زەبەلاح بە سیستەمی بەرگری ئاسمانیەکانیاندایە بەڵام کاریگەری سیستەمە ئاسمانیەکانیان لە دەرەنجام کەمتر و لاوازتر بووە. Min nîşan didin ku tenê di sala 2025 de Okraynayê nîzîkî 4 milyon dron berhemanîne.